Kishi kanhun kishi pai kat ba kidang rong ha kawe ka temple kila la phang tai ardeli ki dormau bala o shrong bha. Henrei ka ba pensmi yaki kalong bah ba kila bishar bha kishem ba kita ki dormau ki dei ki breo. Ki dei ki jongka kami bat ka syang kon long jongka yaki bala pen kelamau no damano remano. Haba ukapten ula kami baha ula dab daka jing lengo namar baha uta usyang omdan ikunlong. Hamar hang talawan mi kawai kapseng bat klem da pen slem kalapu shis ndani uta ukapten na urendang jong u hadu bo unda place nam bat ya pasien. Hadin kata kala tau bej banyale kita kishipai ki batmu panwan banyale yaka bat kalala ban penyap lut yaki klem da pen sa uwei ro. Kani kapsen da kalala penyap lut ya kita kishipai paro kalalik pai haki shiken hun kipsen kibaya kenlung lang shijaka. Kita kishiken hun kipsen kimdei kum kiwei pat kipsen. Henrei kidei kisnyu jong kawei ka kunlung kabakerteng kami dusa. Kani kapsen kamdei kanong dusmon ni kibreo. Henrei kalong kum kakmi ya itai kunlung. Bat kabayadai i na kijing ma paro kiba absodong ye i. Kita kishipai kiba mut panyale yaka kilap kelamau no shisndon namar bakilap pet yaka kemat jong kani kakmi psen. Kisni gipor kila nang yaj berkami dosa kala jam syaka jinglong kanma. Ha kawe kasgi kat baka medusa kadang yele kai batlaka kmi psen kala yu i wei usok basau ba ibang ban bam bat kala kwa ban khet yu kala pendan kam na kita kisnyu jongka ki badai ki psen ban keu hajrong kata kanro ha ka ba udon uta uding bat haba kala khet yu uta usok kala yu i artli kiskei ki badang yele kai snobha kakmi bat ka kon skai. Kami dusa kam shimala shuban ba melade uta uso. Handrai kala bret no shabadon kita kiskei. Ita ikun skai ilawan ban ba mi uta uso. Bat kami dusa kala snow kumen haba kala i yakane. Handrai hapdeng kata kajing kemen kami dusa kala i wei unong sian merat ubamut ban siat ya kita kiskei. Baraka jingkende jongka kala kumhap na kata kenro syatibian syabadan ita ikun skai. Ita ikun skai ilawan hajan jong i ban kami i medusa. Handrai hamar ba kemat jong ka medusa kala tengshan ha ita ikun skai. Syukhala khala ita ikun skai ila kelamau no. Kita kipsainya ka kli jongka haba kila i baka medusa kala snowsi kila rong no ya ka hajrong kita giding ban pentingannya ka. Badiakan ni paro lasak hida uta unong set merat. Kekemis kay kelawan ban mare syabadon ita ikun jongka berkalayam ketang yala ikun. Kami dusa bakalayu iya ka kalapaj donut namar jongka. Uta unong set merat ubak kerteng persias ulawan ban mare bran banyat hoya kane haus em. Bat us em ula ai bor shis dan hau ban lej ban pom yap ya kami dusa bat ban wan rang hau ya ka kali jongka. Kami dusa marway kalasyong snusi harut kaway kapung karayam bat aja umat ya ka kabalajia ya ita ikun skay. Bat kata kakmi psen kala pentingan ya ka. Tihan ray kan ba kini arngut kidang syong kumta. Kendit kensan katunum jong kata kaying kalap tua bat shiken hun kishipai hakajing yalamu persias kilawan banyo ya kakli jong kami dusa kila sela kirente bat kinam ding bat kila siat hangta ya medusa bukli kita kipsen hakakli kami dusa kila longkum kajing raste
ban yadai e Medusa na kita kinamding, bat kilara artet ye i syabadan kita kisipai. Kita kisipai hamar baki yo i kita kipsenjo ka Medusa kila kelamau wei hadin wei pat. Upersial saba ulay i kane ularang ko hatibian haga jaka baka Medusa kadon. Udah husiar ban ompet markmat ya ka Medusa. Kad baudang tur persya syaka kakmi psen kala shimnyat yu nakakajat bar kala ra sot yu syasun. Kada temu ban lekum bakala lei kita ki wei pat ki sipai. Handrai kan bakadang rai kumta wei ukna mula dei ka baru persias ulalai tau nang ta. Upersias ula shimnya ka stejong baru ula pet ya ka Medusa haka jing palang jong kata ka stir nong jong maraba kata kakmi psen kala tur persya ban pu ya Upersias udah kap nganya lagi kemat para lakawaj baru layo ban pom nya ka kling jong kata kakmi psen. Ka Medusa kala kende threat patpat ka donot kumbadong da unam sarang haba kala yo i ya kakmi psen bakala siap nya pa Upersias. Upersias haba ula shim ya kata kling jong kata kakmi psen ula tep hapo kapla udah temu panon pen iya ka usem. Ka Medusa na kajing bitar bada ka borba jong kita kipsen jong ka kala shim ya wei mau paya ban tem yu Persias. Andrei Persias pat ula pen pai kelada usum par ula ya ban mensawe ka Medusa. Karu kala hapno hapo ka wei ka tleu kumta Persias yo syu ban penyap ya ka. Kumta lembat kispa jong kila lej pai no rengkat ka kli jong kata kakmi psen. Ti hadin kata kanam jo Persias kala sapriang keleng kari. Hapo kata katleu ka Medusa kam shim layap no handrei kala laj kada kan mau ngumulong yala kakmi jong ka kabade kakmi psen. Bat daka jing bitar kala patrai kita ki mau bahe baban ya ka kum papatrai ya ki slading. Kada temu haladonot ban keput ya kita ki nongshun ki balawan ban kini kentet naka ya ka jingem jong kakmi psen ya ka baka ka id berkata mesem hadu kata-kata. Handrai ke kebanjai Medusa kumikana. Hatu ilaban ya leyo Persias bat kisipai jongu. Para yu Persias ule ya kata ka kli jong kata kakmi psen. Ingin lang ya pitang ya kan ikajing itu kana sah ka benta ka baar. Titatna nya syampat. Syongsuk banang enjoy ban pet ya ki wei pat ki video. Jong ikum ka channel ki kana tang ukon kasi. Kublai share jarmo.